April ni somni kumsang ni somni khan Nicole Lenway-i chu rap thlak taka be ni in hetia be ani na mun po hi konglon de ulai sir lama ani nge a amai ro chu Nicole hi ruk rotlan chhia emo accident shimshim wanga be ani tlat lau mai a chan po police lamina a hnuwa CCTV atanga an enchuan he thil hi tumlok reng wanga thleng ani ti hriat ani a heta CCTV a alandan chuan Nicole be tu hian mi tam lo na lai mun rem chang azong ti a hriat thei bok ani heti lai hian Nicole hi tol thana chungchang vel chui thin ani a he a hna awang hian ama ngai theilo tu atong nge ni anga nge thil dang wanga be ani zokang le ole tunchuma kan case ngai thla kho tur chu henipin county Minnesota no pakhat afa paskol kal shwai tura kal chu mi pakhatin aron be thut maya ma se ama be tu hian chan thatok tak anei thu a soitlat maya he thil thleng phena hian engthil nge omti le engwanga thleng nge ti i han thler zel don ti ang kumsang ni somni pahni Nupui borvel khan kumsom thum pathum mi Nicole Lenway-i Minneapolis Forensic Department a thokchuan a thei anga a hna a mala in khopui chunga twal thana rap thlak tak le miswal boro tak tak te chu a chui ve meka tin he me che hian fa pakhat nei to in kumsang ni som paruka khan kalahana an ti chu nei boka ma se kalahana pa Timothy amirani na anin kar ero in thatlam apan theilo tlat mai hei mai ba ka kalahana enkol chungchanga po hun engemaw chen ko ta te in khingin atopa phei chon an pahni du tok na in chhuanlamin an rel sakta a ti chuan kalahana pa nian anin chen hnu hian Nicole chuan midang tong le in amiton thar hi police officer Donovan Fota ani a anin ton na po an pahni hian police sama an hna atanga inzui chan ani a atopa an tumlo takin anin kara hmangai na alo piang ta ani April ni somni ani a hemini hian Nicole hian akarin Minneapolis University lama ko thler engemaza kalperin atum dan chuan afapa kalahana chu family ways anti naupang enkol na hna tanga lam ani a heti lai mekin kalahana pa Timothy a chuan afapa kumngami chu hun alo man pui ve mek boka ti chuan zandar sari le achan me vela Nicole chuan akar chu chhosanin akal tumna building lu na chu apan ngala he building bula CCTV hian Nicole kar da na lai vel chu a hmu thei nge a ma se hetia Nicole akalyam no hian ama ron zui tu alo man futel ve hlo mai khatia Nicole akar tanga a chho hnu lo khan mi pakha thumna dum veka in thuam kut korbun le a mai po tuam hian man mo takin Nicole chu aron u malo ni a hemi hnuwa CCTV a alan zel dan chuan he pa hian aipti atanga pistol ron la chuakin chu asilai ken chu aka pok ta ngal ti a hria thei ta boka ma se CCTV a chuan tungi aka ti a hria thei mai lo thung amai ro chu abul hnai building atang chuan fe vak lo hian CCTV vek chuan lo fu le hlovin Nicole be tu hian Nicole hi anam thluk nuwa silai chuan voi engemaw akap ta a heti lai hian kar local vel om ve mek bokin hei wang hi anima na Nicole be tu hian an ron pheina lam kha panin man mo takin atlan chhia san ta deya chumi hnuwa Nicole chu awani thlak takin aron tho chhuak vele mai boka ti chuan a building kaltumna atang chuan chanpuina dil han tumta ani ma se chhana a hmu mai lo awangin police sam call atum le ta zoka amai ro chu Nicole hian hiam atwar ni ngei turani atong chhuak thei ho lo maya hetia harsa ti mel taka a omlai hi driver pakhat chuan ron hmu in Nicole chu akara chuan a chuan tir ta ngala chu mai ba ka police a call tumna po chu driver chuan a chhun zom sak to jok boka ye chuan hemi hnu reilo te a hian police lam po chu ron thleng ve batin Nicole lo pui tu hi Emily Clancy ani a hetia police lam an ron thlen hian Emily chuan Nicole ngong vela lo domin silai ka na hnu ma a omarin thu alo shil ngal wata chumi hnuwa Nicole po chu arang thei ang bera damdo in lam panpui ani ta ngal ani heti lai me khian police lam te chuan Emily chu zona an han zot ve nuala chuta anina soidan chuan mi pahni an ron in zui thole anu hnunga mi chuan Nicole chu a ngong vel bora aka hnuwa akap tu zok chu atlan chet ngal thu a soi boka ti chuan hemi hnu hian police chuan chulai vela thil thleng chu an thei dan da na chui tan ta ngalin ahma sabera an hmu chwa chu
in kana thlena hmun bor vela silai muka chhuat tawna kartut pathum hi ani a chuti lai mek chuan damno in lama doctor te po in Nicole hliam tor dan chu an lo hrichiang thei to boka chuta chuan Nicole chuan abana li a ngonga silaya kana hliam ani ba ka a ngonga mi chuan a chop lam thlenga ngong alo nei man to awangin midang niana in biak a theilo pha ta hiala hei wang hian police lamtan po thu han shet bel thei ani hri ta lo tlat mai amai ro chu Nicolin ka ato na bula parking lota security kha pick up truck dumin Nicole to swal to ni khan atlan kwal fo maya tin he truck hi ato pa chuan mun pakhata dingin Nicole silai kap tu po kha hemi truck atanga lo chuak hi ani nge a alandana Nicole akara atanga lo chu ma khan he pa hian chulai parking lot bel chu alo thli thlaina sa to viau ni in alang khatia Nicole kar atanga a chho no khan man mo angreng takin Nicole chu apan ta kha ani a hei mai ba ka poi khoi to hi ati tur ati zo fel nuwa amma a chhuana bokhan lut lein man mo takin atlan ta ngala ma se he chak hian number plate anei lo awangin le engtin ma khoi danglam ani lo bok nen chui ngal mai chu police tan chuan thil har sa tak ani pha thunga ti chuan hemi nu hian police chuan family west building chunga Nicole bel pahlui Timothy ami kara chu bo mu in ani hian an fapa kalehana chu alo humeka chuta police chuan rin hel thil thuwa thuti zot fein ama ti chu an chek ba ka thu zo fia turin station lama shwai ani le a heta hian police hian Timothy an Nicole thadu tu emo tina tumtu ashiat an rin deuh tla tawangin thu chu an han in zo tarenga ma se an thu in zo na hun tam zo ka chuan Timothy hian boina atona sajia le abial no hlui ne na anin kara kotlamin an du saklo thu asoi tam hle thunga ye chuan police ten abial no hlui chu tunge thadu tur om ashiat le ashiat lo an han zo chuan Timothy hian rin anei thu le anna chungchanga wanga hetiang tok ani arin thu asoya tin kan soi tong khan Nicole hi forensic scientist Minneapolis police department na thok ani a hei wang hian anun na po a hlo thon om shim thu asoi bok hei ba ka hian Timothy soidan chuan Nicole hian tun hnaya ama en thlatu anei ni in a hritlata ina ho pu in sui ho tu nei nia in ngain a hming te po hei wang hian ati danglam hial thole social media lampo hemi awanga a khoi to mia lo thu asoi boka tin Nicole chu a tho puiten an ron tlo fo thole Timothy hne na po chuan a sot gan chu injing renga da tora a shil thu te asoi te boka heng tho ba khi police hian Timothy hne na tang chuan shet bel talavin a topa family wise kota a kar omna thleng an wa thali a hemi pa hian Timothy kar po hi police chuan an en fia ngal boka ma se hanrin hel tur thil ero engma mu ani te chong lo ani amai ro chu khatia ka ani hnu atuk lo ka khan wani thlau takin Nicole chu aron har chuak ngal hlo maya a ngonga hliam ani ero chu millimeter tlem te chuan lo thuk se chuan athi sen jam pui ati chedon hi alo ni a chutiang a thleng ani chuan atan dam ngei na om lo top nge yang ti chuan Nicole chu ala tong thei chong lo na in midang nen ziak mangin anin be thei ta hlo maya hetia police nen anin biak na hian police rin lo lam thil aron lang chuak tatlat mai le heta hian Nicole chuan afa pa Timothy ange chu achunga thil thlenga amo phurtu ani thole ama tinangam tur le remchang nei om chhun chu Timothy a ani thu soita a ma se police lamteri ru chu aboi tamap mai achan chu family waisa na thok te khan Nicolin ka to lai khan Timothy chu afa pa kalahana nen building chunga an thu an soi ve tlat maya hei wang hian police chuan Timothy chu Nicole kap tu ni in an ngai thelo thunga hei ba ka hian ka ani lai lo mutu Emily soidan anglo takin Nicole chuan ama be tu kha mi pani lovin me chia ani aring tlata chu po chu Timothy ro manna vek angin asoi mai bok nen hei takhian police ro chu ati boi hle a ma se ataka lo mutu ngei mi pania angai mai ba ka ami pu ber chu building chunga ngei awmani chuan Nicole thu soi hi oi chi ani emti chu an boina ani taber ani Nicole le Timothy ate in tondan hi I han ngai thalok don ti ang Timothy hi fitness gym nei ani a hei mai ba ka taekwondo athiama wanga larve hat ni hialin Nicole nen hian kumsa ni som pahni khan anin tonga chuti lai chuan
Nicole hian Timothy Jim chu tlobe fawin heta tang hian anin kar hi an chanta alo ni a ti chuan hun engemaw chen anin zui hnuwa Nicole hian Timothy chu a chena Saint Paul a awa finzuya hetila hian Nicole hi Timothy a hian kumriat lain ano panghi nge a amai ro chu chutia pa ngai taka anin koplai chuan Timothy a hian mi je thalo tak alo nei reng mai Nicole chu athu hnuaya da atum tabur maya heiba ka hian Nicole hian ataksa le rilulama hmusit na le ti du da abel pa hni na chang hian adong na sa thei hle a hei wang hi ni ngei turani kumsa ni som panga alo ni chuan Nicole chuan Timothy nen anin kar chu ati top ta mi a chu mai ba ka athom hno tela in Timothy chu a chho san ta ngal boka nima sila hetia a chho sana changa thla aral hnuwa Nicole chuan a righti a shile ta si ti chuan kumsa ni som paru khan afapa kalahana chu nein mani in afa chu en kol chhota a amai ro chu fa ani hno hian Timothy hian naupang omna tur chu ama hnen ani ti in kotlama Nicole chu akhing li a ma se kotlam chon Timothy chu kotlak mai ching ani awangin kalahana tan omna chia an ngai talo ani heiba ka hian Nicolin a chhosan chung hian Timothy khan asama thamin voi khat phei chu a hnuk lut lu hial boka amai ro chu kotlamin afapa enkol theina apek nuwa Timothy chuan Nicole chu injem siamna anei pui theita hlawa chumia chuan kalhana chu an pahni in hunbi nein anin hmu chok theyang ti chuani a atir lama chuan hemi hi an zom tha in an pahni ngai dan po ani ngeya mase anin kar chu a tharei lo kher mai Nicole le abel pathar Minneapolis police officer Donovan Ford ate anin zui hnu hian Timothy chu athin arim hle a hei wang hian kotlama kalahana hmona hun chu tun aya tamzok adil tangat ngat maya chu ba ka Nicole laka te chuan complaint te a thelu ta hmia mai boka heng complaint te hi kotlama le naupang enkol polama a thon an nge a heng a complaint chen khata hian Nicole bel pathar chuan afapa kumngami chu alo khoi khem thin ni na soya chu po anu hmu lai ani thote a soi boka mase police ten thil omjian han chian chuan Timothy hian afapa hne na do soya ama ne na hun an man tam theina na ati thote a soi ti hria chho ani a ti chuan arwa manale atum anga thil akal awangin Timothy chuan Nicole laka chuan tol tha thu boy aziak lut leta a hemi chuma a soidan chuan Nicolin akeya akara achil thua soya mase hemi chungchanga po hian kotlam chuan Nicole chu thiam lo an chantir chuan lo mai pialama ama shimna pelo zokin Timothy an afapa a hmu theina hun chu ti toy sak ani zoka chuta tang chuan kar khata afapa chu family waisa voi khat chau tlo an phal sakta a mase hemi building kot ngeya hian Nicole khan van doina atokta ani kha kumsa ni som panga khan han le leila hemi kum hian Nicole chuan Timothy in kha a chhosan khani a khatia a chhuwa hnu lo khan Timothy chuan mi chepakhat kum som pariat mi Colin Larson chu a ina arum ruaka om tirzuya mase koloni chuan Timothy hne na kum som pani ani la ya changa lehkhazir to ani thole Timothy chu angai san hle thuwa soya chuti lain Timothy te hmelshiat pakhat soidan ve thong chuan Timothy le Colin ti inkar chu zirlai le zirtir tu mai ani to lo thole thildang aom thu an soitlat maya hei mai ba ka Timothy chu me chelam mi taknia soini in me session shan akop kwal chin boka hei wang hian Nicole ne na ani ngai zon lai chang po hian kan soitak azirlai Colin nen hian an lo in boy pui viawani ome ama Colin hian Timothy nen anin kar hi mi ten in ngai zong angin soima se Timothy chia hloni mai zokin alanga achan chu Timothy ina aum chung zong hian Colin hian eirong a bolba ka identifyin atul tul ati sakvek boka chuba ka Timothy fapa kalhana po athe angin a boy pui chin hiala mase kotlamin an kho kherta ka wangin a enkol zui theita lo aloni hengba ka hian kumsa ni somni chawel po hian Colin hian Timothy hi ala zain athu thuin ala om hetle a tin Nicole be chungchanga khan family waisa thoktu de soidan chuan Nicole kap tu kha mechi ani anjing hle a chu wangin Colin chu police hne na in chiang tur le Timothy ne na anin zom dan chu chui chiang turin an ngen ta a hei wang hian police po in Colin chu
Timothy a hian abial no hlui Nicole kap tur hian atir ani ring ve ta devin Timothy chena Saint Paula an va chuita ani ti chuan hetia Timothy in andapna hian police chuan Nicole ka na selai angtak 380 caliber pistol chu an hmulona in amuka chhuato ero an hmunwal thunga chutiang ani taka chuan Hennepin County Forensic lam chuan chung silai mukor ruak te chu Nicole ka na silai atanga ka chhuak ngei ni in an soita a heiba ka hian Timothy a hian investigator te hna thu an zofia hnuwa akara an bada khan lir theidang anei thu seidu mia lawa ma se an han zofia le chuan Timothy a khan kar pali lai alo neya chung akar zinga chuan Nicole kap tu chuan lena pick up angkha alo tel ti le chu lir the chu hemikum ve kumtir lama alei alo ni nge a chung thil an han shat no chuan police chuan Timothy a chu thu zofia na nei turin avoi ni nan an kaule ta a heta hian police chuan CCTV thalak te po chu an entir boka ma se Timothy a chuan akar ani lo thu a soitlat thung a soizel danin chu kara chuan atar lan thin a logo ve deu atel lo thu a soya chu wanga ata ani lo thu a soibok a mairo chu khatia in kana thlen hnu atu ka khan CCTV lama tanga police ten an sha chu Timothy a kara a chin chian a soile number plate temporary a siam chu alo reng ti ani a chu Timothy a hian license plate thar hi April ni som pakwa khan alo dil ti hriat ni in hemini hi in kana thlen mani kha ani nge a ma se Timothy a soidan chuan he number plate alo thlen hian abel ngal thole number plate til lawa akar akhal chwa mi alo thu a soiboka hei wang hian police chuan hmasona dang an nei thei tak mai lo awangin Timothy a kar che dan bel cho chhuile an tum da jok ani ti chuan Timothy a kar cho wifi mangle GPS mang ani awangin police chuan in kana thlen mania a che dan bel cho an chuita a heiba ka hian kolini le Timothy a ti phone po kar niana anin zom dan chu an chuita boka khatia Nicole ka ani madar kar thum khan kolini le Timothy a te chu Timothy a ji ma kaldonian heta hian an kar khal chu anin thlengta a chumi hnuwa Timothy a chuan akar jip chu family waste lama afapa motorin a khal chuak le a heti lai me khian kolini po yen kar pick up chuan anin lam Saint Paul lam chu apan boka chuta tang chuan family waste lam chu pan in kana thlen hnuwa hian kolini chuan akalna pa ngai atang bokin an in Saint Paul chu apan le a heng akalna song te hi CCTV thalak atanga hriat fiat thei ani nge heng ba ka hian police ten CCTV footage atanga an hmu dan an soi chu Nicole ka ani ma hian Timothy a pick up ang tak chu meichia kolini pian ang tak pu in akhal lai an hmu a hemi hnu a hian KFC dor bula alang le boka heti lai hian he kara hian a number le Timothy a soi a chin chian a hi ala tel mi alawa heta tang che hian heng a chin chian ate hi Timothy a hian in kana thlen hnuwa abil chopani ti a hria taruak maile heng ba ka hian an interview na veka police chuan Timothy a chu engsilai tengi akol an han zot le a atira chuan Timothy a hian 380 pistol akol thu a soimia lo boka ma se police ten an zo chen hnuwa Timothy a chuan 380 pistol chu pahni ani thin thu a soi datlat mai ti chuan heng thu an hriat hnuwa hian kolini chu police chuan manzuin mi tha tum case or tir ani a heta hian kolini hi CCTV atangte tol tha tumna atana ahman silai muruak chu awmna ina an hmu awangin police lam chuan man theinin an ngai ani bera tin hetia kolini police ten poi khoi tu ngaya an man to bera chuan Timothy a chu a filim ta deu ni in an ngai ta boka ma se kolini thu an han zofia hnu chuan an ngai dan adang le tatlat mai kolini chuan police hna Nicole chu akara tanga a chho hnuwa silaya aka mai thu a soi mi a hei mai ba ka police ten an han zofia li a tu ro manange an ti chuan Timothy ro mana ani thu a soi te boka ma se Timothy a chuan tirlo ma se Nicole chu a tha she lo tur thu a soi ta mi mai tleirawl chuan kolini chuan Nicole ka thuwa khan Timothy a chu amo phurtuwa apo nghet viau loya a chan chu Timothy a hian court nena a soi ang thau khan Nicole le Donovan aten afapa kalhana anti duda thin thu ashila hei hi kolini chuan ringve tlatin hei wanga Nicole po kha kap chau ani thu asoya
tin engtin nge Timothy chuan asilai te chu ada bo a hriat to lo thu a soiba ka a intiamna anga Nicole ka hnu chuan Timothy an alo boi pui chhun som tur thu te soin Colini chuan Timothy a fapa kalhanan harsana ato awanga a khongain a thei anga alo tanpui mai thu a soibok ani chuti lai mekin chanchin bumilamin an soidana chuan Timothy an a thian pakhat hne na Nicole a tha sak chuan US dollar singa lai apek tur thu asoi ni in an puang hiala hei hi finfia ni in hei wang hian Timothy a hian khis dang midang tha tum thu boy anei bele tabok ani ti chuan Timothy child chu nei ngal ani a aloyar chuan finfia na fil fai zok an be sei thu soima se jury ti chuan CCTV chuan thil a soi chian mai thu soin hiam lo chantir ani a heti lai mekin van doina tok tu Nicole po in Timothy chungchang kotin a rela hian thulo soi ve thei to in hetiang hian Timothy chungchang soi kumnga chung vona le hlauthong taka anun thole chumi chu kumnga dang Timothy awanga aril ru le taksain ator phani in a soya heiba ka hian Nicole chuan Timothy a chho ani hun tur a hupur lok zia soin aum dan pa nga ya aum chhun zom arin thole ko jo rel na awanga a thinrim tur thu ti soin chu chuan phuba alak tir ngei arin thu soi boka he wang hian ko chuan amale achung ti mai ni lo Timothy an ati boy theina anga ven himna piturin angen ta boka heti lai mekin Timothy ero chuan sheom ti mel po apumia lawa tin finfia na sang an soi de chu amani na inzul na nei oma a shed lo ba ka ko ta chuan engwango ta thu vengi ani ko chu azot hial ani ome heiba ka hian Timothy hian Nicolin ka ato awanga pui ati thu soima se ai nam hnui lo thu chu ala soi fan boka heta hian za chuan finfian om sa renga athil ti apum lo chu mak ati hle nge ani ti chuan Timothy chu kumsom paria chunglung ina tang tura achung thu rel sak ani a chuti lain Colini ve thong chu athiam lo ti pomin Timothy shemna puan ani hnu kar ni na a shemna puan ve ngal ani boka chuta chuan aloyar chuan Colini kumsom ni pangami chu adu dan le atum lo dan takin abelpa kumsom li pahni mi Timothy an abum kwalvel ni na soya ma se he hi kotlam chuan apum pui thei che lo thung a chan chu Timothy a hi Colini aya upale mi thlem thiam takni ma se Colini zokhian athu a oinia apu tla to ba ka Colini hian athiam lo thu alo sei to boxi ani kha heta Colini na soidan chuan Timothy an Nicole omlo se chuan annon po anom zok arin thu ashil ni na soya heta tang hian Colini ngai dan chuan Nicole a thia chuan Timothy nen hian anin nei theyanga chumi hnuwa kelehena po an kol thei ain be sei aloni tin Colini chuan kota Nicole chunga athil ti tum Timothy an ashiat pui lo thu asoi boka heta alan dan chuan Timothy a hian Nicole chu thi se ti ma se Colini che dan tur ero ashiat pui lem lo ni om takani a ti chuan hemi hnu hian Colini chuan Nicole chu vakal chilin akapta aloni heti lai mekin Nicole chuan Colini shemna an puan lai hian thuron soivel in chuta chuan Colini amingai san le za emin anun ati boy sak vek thu asoya tin ama a ami zefel le afapa po dot pui to kha Timothy awanga miro thaple minun rong taka achwa thu te soin khatia ama tha tuma akalai po khan chu ama ti boy tu ber ani thole atlan che to hnuwa po tha tum taka aum zui thu asoya amai ro chu Timothy an hetiang khopian har sana shoilut ma se kuliniri ro chuan Timothy chu alalian hlenia asia thu soiboka heiba ka hian thu chiang lawa wanga midang tha mei chu ami ji a tel ani nge Nicole chu tha adu ve shim ti zona te chu azot pa bok ani hemi no hian Colini traila judge Sirin Askalani chuan Colini shemna soi pa in Timothy chu amo phurtu le angai to tu ni ma se Colini awanga thil chu thleng ni in a soita a heta hian Timothy chuan Nicole chu thingei se adu na in Colinin atum lo wang ni lo a hlotlin lo awangin Nicole chu ladam mai ni in a soya ti chuan Colini chu kumsom poruk chunglung ina tang turin a shemna chu an pong zui ta bok ani heti lai vekin Timothy amikora chuan a shemna chu kota apum lo thu soin kota ai pil na athon hiala hei wang hian kumin kumsang ni somni pali April tha khan in hnial na po awm pha dewa ma se he apil hi bo zui ani talem lo ani
ole khati zong kha Nicole Lenway-in van doina Timothy amikara le azirlai kolini te lakatanga ato dan chanchin chu ani e